fo nyina kwa ba na yenhye kasebo no ase se yenhye kasebo no ase a be se bosome emie ana wosoafo a wohwe akobedie eso metire transport minister yewura kwaku ofori asiama ekwo emrahye bedafie na Ghana fo nyina enim se wo my Ghana emra ba ko a eboya kwantempo ho ban efa ekwan so dwojo ye fra no LI 2180 2012 no ana Ghana mrahye bedafo tintim ye ede ba ye se ne be ya ebetimi aboye kwan so ho ban na ekwan so dwojo accident no eto etimi etwa na se wo kenkan sa amra no a eye regulation 74 etifinsem was siren and horns and say wonye police ni anase wonye police car wonye bullion van wonye ambulance wonye soldier for anase any of the state recognized security vehicles no a wontimi enyusu siren emmo ewokrom ha enfentuetu Ghana for so nanso no wobra transport minister ekọ amrahye bedafie no de wode kwoto amrahye bedafo ni mu say regulation 74 ana afenso no regulation 166 and on exemption from speed limit no and say no so wonye president say wonye bullion van wonye a police for car na say wonye soldier for car enya ambulance ya emrika bia wo pano wontime nkono transport minister hrem say kamera se bedwafo na ntena se na wono enya amendment say ne be ya wo ye mara se bedwani ana say wo ye judge ya wo nso betimi ayusu siren na emrika bia wo pesa wo kro no wo so watimi atu e wo Ghana yakwan so sansam ne eba ye no empenfo de atu gachirem se awiafufuo eche waduro mu a ehia nkwanhia eno nti Ghana fo ahodo pinu na kaseti aye se adenti na o man atimwei akwa tantan ene akwan fianfia nam so yi emrahye bedwafo betu na mo ete sa se obi a betimi ayusu siren so ye emrahye bedwani a na sansam ne ba na nkenim se akira akwakwada nanso no se bimpanesi akotwe akwani akotwe ba ne nua ene fofora betomu dia beto mo nyina no ene se emrahye bedwafo atena sa asem no so na wo mo akire mu a emra no dia wo mbetimi age atum na emom speaker of parliament dia won ka sa amra no ho akire se we speaker of parliament ya wo nya emrahye bedwani enu nti wo ye na se wo ye speaker of parliament ya wo no wontimi nyuso siren e okurum ha ana afi kuran so wo ye chief justice a wo so wontimi anyuso siren na wo bra emrahye bedwafo ede sa adwompo ne betu da no ana speaker of parliament right honorable Urban Kings for the Soma na Bagben ede atu Ghana wo kire mu se emrahye bedwafo no dwumadi a wo mudi ye no se bi emu ohatu pa emu ha wo mu ye week every se adenti ana o my Ghana yi amamra itintim na fiat ma henkro de okunum ye no se wo yi mampani ekufuado anase mampani a wote so free hono mu a na se wo yi vice na se wo yi chief justice free hono mu a speaker of parliament ana toso enan na enese mo kwa pa asemra speaker of parliament mo yi die frem se wono de odi traffic mu a enye hwe sadan so ana chief justice nso no wodi traffic mu a enye hwe wo bra speaker of parliament e kan sa no ana Tamale South emrahye bedwani yewra how na idrusu ade atu Ghana wo kirem se anamo no a parliament eto no sebie bru sebie nyado entiase bia nim na sanka ye bode ade a anka ye wonya ba efri se o mai mo yetie yi enipa ne hu hia pa a wotoso nan se de emra ne ka no eye speaker of parliament enu ti aba ne san na ono de mu koyi ne din ade afrim se ono de we yusu sirenia eye yie how na idrusu wakasa ne mu sebnie. You can keep ministers and members of parliament out. But this republic has three important personalities. The president, the vice president, the speaker, and the chief justice. It is not for this house to sit for a minister. Yes, MPs. There will even be times that, Mr. Speaker, leadership is here. When you have to take a major vote, you are looking for a member who is still in his constituency in Kaswa. You want his vote here because you want him to exercise a mandate. That is not abuse of the motorcade or a police siren. So, Mr. Speaker, mine was to arrest the laying of this instrument if I had my way, because the speaker, the lady chief justice, the chief justice of Ghana, cannot be left out of this privilege or entitlement of having a police accompany them. What we need to guard against, which is what the public is saying, that the ministers, you are not doing the roads properly, there is congestion on the roads, and you want a free road to ride. That is what the public detests. But Mr. Speaker, take the office of the speaker, and colleagues, when you talk of an ordinary day, talk of an extraordinary day. Assuming there is crisis in Ghana, the speaker has to be looked. Ebusuani ayeti ye Tamale South emrahye bedwani
honorable Haruna Idrusu ana wakasa ye na eno ache no ana majority leader awo no waye mrase bedwani ewo afutu honorable Alexander Kwame na afenyo market so di tuga na wo kire mu ese anamo no a mrase bedwafo na eto no efa baabe no enhyeda entwa yiye nanso no Asem Central mrase bedwani honorable Kennedy Wahene akompre kwa Japan so akasa wono so edi nsam bi atuga afa ho wono so nsam enie in case there's an emergency and you need members of parliament from say Adenta to come here. So if he enjoys a motorcade, is it a sin? Mr. Speaker, I am speaking for parliament that it is very important institution and therefore we should not be afraid also to demand opportunities for ourselves. Eni ayeti ye eye emrahye bedwani a wati abanwa so de ma womanfo ne adesia wonomo ewo Asem Central honorable Kennedy Wahene akompre kwa Japan ana wode sanse mu atuja na wochirim se boni be ne womu se emrahye bedwani ati kaswane ne portable na traffic ya tia wono so emrahye ne kwanso obetimi ayusu moto edi nanim na eni wachi no ana right honorable Urban Kingsford so mana bagben wono so de atuja na wochirim se we de kwa abiri mpetebie obi asunu dia enintem na se bedwafo mo defend mo ho eno so mo nsem ne I agree with members. We press the self-destruct button. This house, and because of the weakness of this house, the democracy in Ghana is very weak. Today, when you are talking about mature democracy, spineless parliament, spineless leadership matters. You must be prepared to take responsibility and defend your positions. If the people knew like you, they would have elected you to lead them. Then you allow yourselves to reduce to nothingness because you are afraid of responsibilities. I am not. Members, the public, and other persons are not denied the facility of a motorcade. It's available to be used. If it becomes necessary, you ask for it. But what they are talking about is to allow members to have in their vehicles those facilities for them to use so motor. And sometimes in your constituencies, you are going to your girlfriend's house and you are using motorcade. Eni ayeti ye eye mrahye bedwamu acha mehene right honorable Urban Kingsford so mana bagben ana wo chirim se wo ye mrahye bedwani na se moto edi wanim na se wo ba ba yadwuma wa bra wa ye late ankanfum so ni ho nanso abuse of incumbency se wo bi ye mrahye bedwani wo kwa ne mpra ho kora no agise wo yusu motorcade na de da se bio abanim ana wo ye nti de dwen de kwa abiri mpetebie obi en defend ne ho emu nsam na wote ye no yantu akase ebo no so yankwaso a enyina mu e wo mangana ye ma hye bedwam na Ghana fo beka ya ele kita onsa boso me ne to so aduasa ena me se bedwafo ba bonte beka asa de ade na adwuma na o ma bre panche Ghana ba akoto abedomo mmodea na obi anko baabi no konkɔ tra nwena ho me efri se ehu be hia pa so ma akɔbɔ nto akɔ mpesi aso akɔdɔ mo ho adi a kyerɛ wɔn manfo se be ye betimi abo na abato no so agya wɔn etimi ehu no mbɔbɔ na mra za na motuo no ba ye pɛ ena majority leader Alexander Avenue Marken etwe kra tatenten edikomas speaker of parliament gajane say oh senior ensem wo ho ensem bi hapa every say ni ma bi wo ho no ma se ebo modern ya emergency meeting ni yakwatena so ni ebo wo huan na meeting no ahya se na watwi mu na ndroda ma se bedwa kwa asetena na asetena no number 2 dwasa ne wonu be hia sika 250 million US choppable money sika we ni yabosi on gwa kwaji edefra ya World Bank na ba boa ma man Ghana yen energy sector no yetimi ama jese gina na so pa na nyamkane ensensem so etimi akoye pa o man Ghana mu na mra am ko pagya nsem ko to floor parliament pe ndem ko ba ne chem se dabi kura na mo pa bosia yam do e betena kuma dabi ada na bosia kira bosia we de enya de ombeti ase kwa nanso dom kase o ma se bedom chem se dabi bosia na mo kwa akwaje de papa so pa homa so no sabe enya na mo de na mo ne ye mu nti na mo kwa akwaje bosia mo mmode azo mbegya tim na timi aboa ma eye energy eye sector recovery program no eniama entimi enkoye pan nanso NDC masebedwafo no masebetwamu no eje kopiemu eweye elembele abeto mpesu aso a onu kure yanso ena ye ne deputy eye minority leader wana mo Emmanuel ama bua eso di gina ye ekasa ya avenso asanwase eye abeto mpesu aso wana masebedwani metira wana bo eye Mohammed Mubalak Mutaka omu tirem se dabi enya de ombegya tum every say wo hwe bosia na jezene dom kuma ye na sa ba ote adwaso yi eje na dos no do ne senti no sa bosia ne pa 250 million US dollars ne de enya de ombeti ase ne
atiatia na moden ejemre kasaye e wa mra na ebobo ni kwaso ma sebedwam emu enchire mu nie brought 500 million MCC financing after Millennium Challenge Corporation money of 500 million. Technically that money was free money. You remember almost 200 million was supposed to be invested in the distribution sector, and we were supposed to strengthen distribution through private sector led effort. Everybody here recalls PDS. In an attempt by a few people to make money, they failed to follow the right processes. A scandalous PDS emerged, and the Americans angrily took $200 million away. Today we are here borrowing the same $250 million. I'm convinced that it's not all the money that's going to be used for consultancy. But like I said yesterday, yes, I still believe that the amount of money of about $10 million US, which is about 160 million Ghana cedis as consultancy, is still on the high, and the committee should keep an eye closely. They convinced me further by saying that the drawdowns are such that you have to present an activity, and after you execute the activity excellently before the next batch of money is released. Eni awoti ye aya masebedwani ogina mu edema adehia owo ne elembere abato mpesu aso honabu Emmanuel ama Kofibua enwachi ena venso asanwase masebedwani honabu Mohammed Mubarak Muntakanso ono so ekese bia wote ne egumum na sansense we na chi no ene dom kese no so original se dabi anamono omutuo no nya ne de na mo mpese o mangana ya ho ne ne gina na so pa na ne makoye ntide sente no wo momode am ntachi na busia we ne ntumi kwagina mebo na o mangana ya ma se bedwa na se o mangana enyinam kane sensem so entini enya ne na so no momode etwe ne tanwie saa no ene ma se bedwam acha mahenen right honorable Sumana Aban Kingsford Baben esore kasa yese ne patapa pieto ho no yin ya de mra na wuro nti ene enzema makwa ho adia bobo na mo nso nyina hwe ene obisa sa ne mo amuji tu no mo mpeda mo nsa na monyimwe opeda o mo nsa no maboaje so saa monsusu amonye ntum no so mo nkasa na monyesu na mo monyesu na yentie efe ono matam se din no chim se ne se mo nkasa da yesi ayekese no ya jatum ti $250 million US ne de ye kwa kwagema baba bo mo man Ghana enyam kane etumeje ne naso emu enchire mu ni Honorable members, be a consequential resolution. I put the question. Those in favor say aye. Those against say no. Honorable members, the ayes have it. The resolution has been accordingly adopted, and this House has approved an amount of $250 million for the Ghana Energy Sector Recovery Program. Eni awoti ye masebedwam acha mahene right honorable Kingsford Sumana Baben nene ena awoti ye Kwadwo parliament o me yesen 275 ana minority no NDC no ye 137 mebwa yeah ena 138 ana majority no 138 sure. So was it those who support say aye? Yes sir. That aye. Ana majority ni nyina say aye. That means voice na yete aye no. Aye no. 138 members. Mebwa. Sadet. One more and supporting can no also who ye dey. Na dey. So at this point no Ghana for babies I say 137 no a mo leadership in parliament ka so wo mo mpene no. Ebanesa na ya anti no bi ehodi. Ghana na yo no. Ana wonti ase. Matias ye pa. Oh, also Ghana for you see opposition so we are government and the political science are. Yeah. Opposition wadwuma pa no and say you keep the government on its right toes. Yeah. You will toes mienu either left or right. Either wrong or right. Enti ade no mobile bonten and here Muntakamu Barak or you're part of the leadership of the house. Emmanuel Kofibua are part of the minority leadership in the house. Yeah. Nasa leadership nakasa afedi ya mu amosemo mpere monka no a ehodi watem din entakwese konkonte obi ase wompe ezudru choba no na santem masa obekọ na amanfo abobo botai je nyina ho a ade ne mosemo mpere afi monka no so a ehodi akwa bi nyumo se ade wose wompe ya de kwa ni wani abre boy ana Okogyeabour me kan wonte ba no asinia enti yanya obi a obeka no na ne mo kasa tietie mo ye se omo pese achitafo no hunu se omo so omo koye no mo kan agro bi ba de fe ni pilolo ade ne hye wachi pa osie nkita o
oko ade a manije ho ne se oma na yetim no ho aya na se ade a bebo o man no se ye nyina gitum a manije pan edu ba bia aya ma ye mfa amanyosem no sebe enkata yani enye ne mebi em wasade na enya mu nyina mo na so nkyira ye se enye na ye ntwe ye ho firi ho se ye nso a ye nyi yanim ne nyina ye nta akiri ne nkopepepe na o man ba bia ye kɔ no ye nyina nkodu asomdwem yanto akasiebo no so a na ye kɔ emfimfim mantam mu se Ghana fo beka ya besa na watwe mienu enie na afahye bi ekoso ewo awutu breku afahye ne di e de Awubia festival na wobra afahye no ebekoso na mpanifo ba bonte bete e won se ade a omo mpese wo mo bete na wo mbehunu ewo afahye na se ne se okadafo di moto ba be hadwen de to so mienu ade a mpanifo mpese mbehunu ene se yebehu se etuo ekita mrantie etu ne tew ni ade empanifo de saa won no e bai papa nanso no obi anaso oden wo pa afaka do gwa no naso oden ye kasa posifo de betu gwa kirem se enra wo mo nsatimi aka brante bi a ne din e de nan kwasi late na wo bra Awubia festival ne koso ewo awutu breku no de omu ye ne sa brante was ne Jack Lawrence eni Roman Reigns eni etuo kire wiem Mafia versus Ninja eni to no ato bam no ato na woguso a woto no a ekoka enipa ba ko ma ye kasa yi woda ayasa bia woja ayasa na polisi fo kirem se da bi wontimi ntena se e ma se bieburu eduadu mfrani mesi kotia na wonje bode betem a wotisi montre so ye no cheno ye kasa yi wo monsa atimi aka brante ne din ede na ye kwasi late se wono ana tutuo no na wobra wo mo agi tuo no enye tuo ketwa eye pump action guy bia de wo twimba fom na se wo jemu a na emusie tuato no enu bi ana wo mo gye enu achi no wo saka BB cartridges tresa aboba no a ye di hyemuto no apolisi fo nsetimi aka ye kasa yi abrante no so ne pachi akodi apolisi fo nsemu a ne 19 enka from kram wo mo da tu ga kirem se wo mo nya hiwemu ama ba bi a Ghana mrahye bia no wo matwe pie na wo mo di abrante a ne di ede na ye kwasi light akwa kirem e wo koto na se Ghana mra ebubo no dia na obi nkase se biputo nse emma ye ni nedwo na mum se jatomu a obi a be fama safety kotokuro akwa kohwabia we ni samoa Ghana Police Service emrantia na bodwuma kudos Pentecost for emo omunsam efama police for on pa enti we no ye Pentecost for a when ya brebo omunsam ama police for na otie no kodjo oko praise him hallelujah yes ya na sie yes ye no na sie nti no ano no twas way de otwi nkranta no nti onkonko gina mra no yegusu agina mo e wa Ghana Police Service fo aso ye na mo de nkrata ba bonten e kire mu se wonom ahunu video bi enne na mabra fonten tan so a e dia dance se ukopie mu wasante mantam kumase a eye kumase police eye training school no mu ho no no omu kire mu se ne Ghana Police Service fo eye recruitment mo mo de afakuntu na se paw adwumayefo de akowura eye Ghana Police Service nim na Ghana Police Service fo eba amane e kire mu se ena ne dwodai na ye ebobo soma no ne da na etoso mienu emfimpim ne do ni nan mu ena mbo amade nya hwehwemu a omote special operation e wo kumase na mo nsa kwaka nipa mako hanan mbo amade kwachi nipa yin na mo kirem se nipa no dodo no doso senti no na ehu be hia so mo amade ya do makopie mu kumase eye police training school honom na tumi aboa na screening atimi akwoso no mo amade ya aye hwehwemu mapa e de afa se nipa dodo a mo chi wono mo enti na mo se na screening ne kwaso pe ena mo hu se ne National Democratic Congress and this amanyo kwema bi abati taje temfitira wana mo sa twetwa mo kom say eh na mo Ghana Police Service ana mo te etete se mo kan say de etie bi amafa kuntuna ase afa nipa de ko Ghana Police Service mu sa mo ahye ase and dem batimo pega yenso yakobo aye ho aba be hyem na no pa na mo hwe wona mo hu say ade no say na enye say ye fe nipa adwuma na mo no e skin ya chi nipa do makwa gina mla no pa na ye hera basa o mnya de ba bi 2 mirika de fa na Ghana Police Service for ebo amane ye say sansen sa video na ba bonte no na kura baako mpo ndem nti Ghana fo nyina amontum fa nda ba bi se enya de Ghana Police Service no efa adwumayefo e okumase eye police training school no nti yentu sansen no efa ngo ba bi kura weni nkrata ho do so a efiri Ghana Police Service fo akache ba ye bo akire e de asomo ena wie yentu awia pram to be kase bo no eso a na ye de free enkran pumpune mantamo asansa akrokoti akwa DL Hanisia Echiripo enkuru na nananum ka asese wo pre wo nko awuti e wo ko animu a
ye ja wo my phone so ntini ye bie kasebo no tumu a esini weja dam na Ghana fo adwenkyere no ne de akire ese Roma fo ekosi efunu na Nhyiraba Anelka edi free Ashaima na aba ana osi news no loud and clear power Ashaima na important mu yada se odo edi free tema wono so se kasebo no wetie papa ana na usu edi free US Montreal so ana wose news papa wofa Morvin medase ana Richard Ahwe man born mrane se DJ Ghana man wose wa biem ewo FM Image Sounds we ne DLFM annex ewo gbekere ana wose Kwadwo Sammy ene ne wofa news no edemo papa na omutie ne life yadase Robert Gameli ana wose wofa the news is loud and clear ewo Accra Timber Market mamensha bro for the tattoo no mamensha was say carpenters are listening. Okay, mamensha. Carpenters are listening. Even chairs, beds, tables, kitchens too. Open your TV. Hey, Gameli, what pay for? Was saying Kunani United news to be. Bet your munti. You that's it, Gameli. You're trying to carpenter for the Kwadwo Sammy say ya wo hia etapoli ana kofi parliament wasi nya mention wa micro Ghana papa news no dem wa agona bobikuma ana mamon Belinda wasi wa fire I'm watching you live from Adenta and important mo na wotie news no so ya da se yento akase bo no eso a wo my Ghana mpenifa wonom ana Ghana Water Company Limited wo modano managing director engineer Dr. Clifford Brimer wale some trafo din komo achirim se wo my Ghana hanu mo ayetie ye ni nsuo bia no a trese kuraje ewo memu adentia gadam say sikanibre ai nipa bi paint no wo mo atimi asai Ghana yensu wansu a ye water bodies ne nyira menei de ewuhia ni brodo udi bo nsuo no mu a esneti a trese America atirimu enunti wade adesrede ana Airtel Water Resources Commission for anim ana afenso no national security ene Ghana Armed Forces bambofo ni nyina anim se wo mo nkamom na wo mo declare Ghana ye water bodies ni nyina se security zones se ne be ya obi ntimi emfa kwatikwan enko gina hono se wo kwakotu efoma gudie wetirem se Ghana ye water bodies no emu na Ghana Water Company enso epompi nsuo no edema Ghana fo nom nanso ene enso a wo pompi de ma Ghana fo no ateche ana abamu asese no asai wo mfidie nyina adenti de betena wo mamu na galamse no ebetimi edi wo ma Ghana boni a etesa nanso wo mamu mpanefo obi ampese wo beka ho hwe enu nti wonde na desrede ene se ade ba ko betimi aboa no se sia no yen declare Ghana yen water bodies ni nyina se security zone se ne be ya obi entimi nkonkotena mu se wo kotu efom agudie engineer Dr. Clifford Brimer mu se ene river pra adaniti afenso no ensu ahodo a nanka Ghana Water Company wo mo pompe ede ma Ghana fo nyina nom enso ni biti ewo mfimfim mantamu ene Cape Coast mina ene ne important mu nyina no enso no ay affected ama sesi ampono se uduru ahanta ene ne important mu a epono ada ho no epono so ay brown ene nto kirem se ebra so se wo man ene ye demra no eye adwuma na ye declare water bodies ni nyina se security zone enti sade a wo my Ghana ebre bi ba ye bekura ni hwirehwire atorente mu a ebeba no ebeye hu ase Sodom and Gomorrah. Think that like other countries do, water bodies are national security issues. They are national security zones. If Water Resources Commission do working in it, they are civilians, but it's under the Ministry of Defense. And let's test the resilience of our military and see whether that problem will not be resolved. As at now, yes, once in a while we bring them in to go on, but that's a flash. It goes on. But if you make it their responsibility and they cannot stop our water bodies to be polluted, how can they guarantee citizens that when there is an invasion of foreign forces, they will be able to stop them? And I believe strongly that if it becomes a national security issue and Water Resources Commission, though it's a civilian department, but under the jurisdiction and supervision of the military or national security. Any ayeti ye penny kwanchira for wano ana Ghana Water Company Limited. Wadano Dr. Clifford Brimer ani attending king. Yantu akase bono so ne mamfa ngura mwe e wa sante matanum. Na odisia ni anka nche bia me kire efa na ye student
ewo ye Akantan apia Minka University of Skills Training and Entrepreneurial Development ewo Asante Mantemu krachi wakwa kwehye ne kwafuru mikrawura ne no ankasa bema pa twenkrante edia awo na kunu ya ewo bantema eno ne ye boro no a ewo jezane kumase eno no Asante Mantem no emu no dansinia na ne di nsem we nyina chi ebo amane sen abrantie wanya ne ba bi ko yesuku ne no na ne mfie na wanya no efiri ba de mfie aduonu ede ko na abrantie wanya na ne nyina ne se maami bia ne mfie na ko animu pan ede kro no de to abrantie ne se ona ma no hu se krachi apre ne kwanchi se de ja amafo ye no nkro kinkra krom ha ya bi ne wa twini sika de afiri ne back m ena ko maami ko ka kire ono wankasa abamu bi ona ne twempona ne nkanchema ne nwewe kaka kire ne so ene krachi wakwa wia misiko bo mode ne discipline pan abrantie no so wanya mfie be se duasa ena bo mode an bi sa krachi sei osuku ni mempran se wawia ni sika na asem we no ye no kra na se no kro krachi ni so tapi o senior mentimi wia ni sika ha manim ne maami ogina ne mfie bia aduru ya ndu fe se metimi wie maami sika mentimi nya ne sa bone ete sa da ena krachi se dabu bo wawia no se krachi se wanya ya me de bejew wa me bo bia ku efisensema a woka no kra bia nim sa sensem we no esiye obabu sumin ni da na di ka na je kwesi ada emfimpe ne na dunu enayi mu ena ye koye ntokwa sa no mutwa asem we so obi anim se ne etu atwanti enya de esi besi bio de mu sa na no brada atwam na mnante sa kwahia biem ena ye zera maami pani a ne fia kwa anim yi the boyfriend sa kwahia gas na se na wasman bisa na wanze da enyima no papa bia o sika na wo fa na sa wanfa na so krache me se manfa sika na wa na krache afa krante o twen knife na de awa brante ye boso se ka wakuna to atwen enso de ba sa pa na krache ye sera ba sam mirika tente o na ekronom ekoba ne sa pa na de je mpotembo moden epeja brante ya won krante ye sika de ya wonin ekopie mo esin troso eye abanya na sabia so kwa kwajara nanso okoduru ho no bambo wo kwade a enkwantumi gie ntoduru wa pe na brante yi otumi eja mom na mpotembo mpedifo moden senka je mbetimi aboabra sem wesu amankaja abrane ntumi nkonkodia wu nanso mo ye de mbeye bia no anetema sia mekese abofra ne de watumi ahwere ne nkwan ne sia mekese na ye de postifo ensa ka brante a wodi vision aduasa okodi sa nyama nsem sia mekese no ogina apostifo akatia enti wakogina mu ewo court na court nso etimi edi nasem na brante wodi na ni hu de esi nyina na ni ejizane kwatu we se di nsem nyina chi no edimu amadobo edisum di ye kasebo emu enchiremu ni o se we need to trap process wa dey the wife back or also me back then I didn't to na ba fofo ya ba no ma me fan se we ya shawini one boy na fan se again no onu ne kum boy ne friend ya me no ko invest double me see e to kwa we ne so no nye ma me ne onye obi aba we mo dem trap so me ko me no ba gas ma to ba ene ko fan point na ba enti to kwa de se Sunday di man to na ka kwa boys to fa we do baby anu yo be ta yes boy ro kun ko ja sport we say obe ma piano be kuru je se me because on ka chance we night in trust and the kura boy ne kwa ya ma boy ne ba mo ma me ne boy na kasa be 2 hours time so boy ni ku jare ka boy na kwa ku jare to ku jare we ne so na mo no mko shia e kana se kan se we won dada wa boa no ho so be owo ni eni a woti ye oyo dansini a na ni etua de si ye gina abofra wo ko school a kobrane yatwe sekan ede wona akunu Asante Mantemu emu enchiremu ena woti ye yentua awia pramto breka se bono eso a na yenkan Ghana fo adwempo ne kakra wo Facebook no eso na bra pani Charles Mante ede ni message aba every US Montreal so ana waso Okogyeabour Ocran se bono loud and clear wo US na menam Montreal so yi ene se medi popo ambrofo no anie na mom na adwenkyere ene se was silence means concern. Nice try for the minority in parliament. Ghanaians understand your position on this loan. Ghanaians will express their intelligence soon at the ballot box. Which them say, do you know amoye yeno? Ghana for so betre wo madwenya me ya domo a wo panima abusumi. Neda etoso enson e wo ballot box no wabra wo mugina screen wachi. Na Ghana for busa say loan no mo pene so anase na mo pene so. Enti bra pene the message every US Montreal so na ba. Asumdwe ana enkan wo akura baby a wo bia nso na when near Faustin na Boampon ana wo say this is Amagana ai munyi ama ni mfiri so na kwa me no kwa me ni ama no ma bre papa kwa me ni ama wo ma bre munyi ama ni mfiri gwa Ghana so na mu se de no munyi renaming obisa se we Amagana na enti obisa ama kwa me Amagana ntimi nya ama sir. Obey be my own. The 3 more thing. Because memene da se da bone to memene da okay. Your friend memene da pa. Nti ne monfa
amano anase monfa Ghana no ento afia. Oh, okay. Because efia da de da boni to fia da enyehu. Enu nti de fa ni fofie no. Oh, okay. Entafo pe na nkwafuom. Ba me na de ehu. Okay. Yakoye ni number fa ho adwen. Simple kra. Anna Josephine Nana Ajiman. Wasi good afternoon wofa. Wasi said no. Ade da bia frem daddy. Ene de wakoye wofa. Ye yada. An wasi ka sebo no mo de sano manam. Yada ase papa. Miento aka sebo no so mienkwa sante mantemu a. Yenkwa nkwatwi break ewo adweso wonwe nananom atrankonya. Na ye ka sai adesia wonom ewo odweso wonwe. Wo mo bofuofuo nyasam kotoa obuafu si achemota forest. Ne nyina no ene se wo hene a wote adwaso se wonwe ehene. Ne din ade nana askwa danka giaboɔ a wotoso emienu. Wo manfo no ebo wo hene kwadu se wo hene wato niema ton sase amasisi ai ka sai lorry park ya. Ewo odweso wonwe. Wo hene akoton sase no eye lorry park no. Ede ama private developer bi se won fancy shopping mall. Na womanfo ne tie egu Montreal so wale ye nchede wo biada no. Leader edema demonstrators no eye oru aboache osei ana wo kire mu se odweso wonwe no enye kurase biem. Kanani ase odweso wonwe eye kurase enye kurase biem. University ewo ho, senior high ewo ho, agenda 111 ebi aba ho. Ama sesi akura no empunjuduma hodo no na eba ho nti eba ne san ana lorry park ba ko a anka wamanfo no ebe dada omo ho so na nka ja ahyenkafo be diduma ho no wo hene asa akoto de ama private developer se won fancy shopping mall a kire se ebe wi kire no nko abedi sika na ede agunu botom enu nto omo de adesrade ana eto wopem so krobia refresh sante kotoko hene wo tunfo se tutu abebi o se wo hene wo de waye bida na mpanisi obi a waye bida ye ma ne mo piafo na nya me abie se entima se ema wo hene wo wonwe no won ton sanse no ana afi nso no adwesoman hene nana afrani ogu akuro okese nso wo mo ade adesrade eto anim se won hwe na anamo a wo hene ne etu ewo adweso wonwe no won tu ho na monte sade a de besie kurom ho no anya asam koto akura na wo bra wo mtigu monte so a eni adehia wonom ewo wonwe eni ye nchede wo biada no mom ye ntie kakra na oba ye Facebook no so a video no eda so emrante abuafu na pragya nso di ahim emunsem nie enti wenu ye omanfo ne adesia wonom ewo adweso wonwe ewo asante mantem no mo kire se wo hene wo pam wo hufo a woto ne bema se wo beton sase nyina sa lorry park ne ye ntwema ne entwema wo kina miankwa homa so ne ne agawusu anase agasai enkonkodi nkomo wonom a edi demonstration anim no waka ho bi wopani ye mo akwa ba eba nkra pompore mantem ya nia apombo ko de Radiadon. Na mosia na mo be na ohene a wote akonwa so ewo wonwe etu anu nti ema ne mema mpane ne nkwada mo ate egu montiri so yi mo ha one sen Yo eja ya ha unyina ni se ya wo lorry park ewo kromo e na anu fiada ya wo na ye di anwea eni abo eba begu so omo di begu so a ye bisa obi a omo ntimi nkyere eni pakura obeye saade DLFM ya you afi ye be ya nse ne ye be ye dede na because na ye nyina ye ti a ye ditie mfie ye wo nyina na ye twi ne ya me ti ye na ma titi mfie bebre me ye me ma omu ko school nyina na omu me dia atwi abobo ya ene nyame ye ma de na mponya afrade ato ya di ye aduma wo ye nyina ho ne ye aduma nso ye hu ya ne se ye tie de ho amobi so mesi shopping mall na ba bia
omu besi shopping mall no eye bia ketua di entimi kura mpo enya hwe wo ho no manso tintanche wo mo se ho no mbiti awa abra ye wo bia bebre ikromo anso loro park ni be tia be bia no loro park bia no loro park school ikromo anso ye say university be ba uniform be bia ayi wo ho agenda 111 hospital ebia ba ho no secondary school wo ho no enso ye ni ba bi kwampa da ye be na kwa ye ye di na o tweda dis school park na no school for ensua de ni ye di na o tweda wo ho no na ye be tinya ye sa de no wo nti disre ne esre empanifo a wo man mu otumfo ajosohene ena mo amu kan e ba mu se ye sre ma se ye sre na na se ho ni de ekwan bia so no omo fama ni afanya ro part me propia no development na ba kuro o kan ye tiase na no so development without a station there bipa no ba eni no pagina afaka e dia akobedi nti ye sre na na eni Ghana manfo ni omo kan ba mu nyina se omo mwaye na omo nji ho maye na ye mpebe na na mpebe bi foforo ni won koye station ni ma o ayi won koye ni shopping mall ho no e na de ko esa ye ni ya kra ni se shopping mall no omo ye no o ti ni bi se ma ye so de amu bi se onye ni 30 years na ye o mind dia etimi a me ma ye nan no so before 30 years no na se encouragement ni ama wo mu education bia na at the end of the day no enkura no mo be enkura ba ndi obetu botum that 30 years na me so e bi kwa me ntiase na me maye papa na se me sama wo wi asima na me sama e di awe wo nti me tira me se me bawo level 200 e bawo level 200 da wo keep ko enti eja say sesi ano empanesi ye nyina nkwanta mpemani ensamo amokan mo to nsa mo sufre opemso ana mo so de afre adwosoman hene nana afrane okese a ogu akuru anamo be na motuo akọ ahemfo imienu anim fre sensa ase no eye wo modia motu anamo bi anasa mo kan radio so yi eno ano no de ka so afi ni ebetu anamo na ya system nti anwe beku so no eni ehu se enya system nemu kan ya fe ni egusu a yetu anamo yakohu assemblyman o se obeko assembly ani won bo akọ kasa ye nam ekwan so a ye pese ekohu ona nabo lawyer Boatin no no so aba befo aye nti ntutu ya ye gusu aye na se de be ya ntutu ya no enkoche na at the end of the day ye ni papi ahosunu na o ma ba be si ade na afi de na ye no ho hwire nyi ntina ye si e card ya ba radio so se de be ya DLFM omo ba ni chomo na se na ye tinya di hu twuma na se omo de ho be ma omo de ama nti gusu aye sa tutuye ni na ye ni assemblyman akasa ye ni mpanyinfo bi no akasa omo nyina no omo peso mi bi ani ma bitu anamo ko ejoso hene ho because yes ejoso ase okay ye ko ejoso hene ho ni adiga ato akoma no ye nka se ye ni na na etweman so ye ntimi ni na na ntweman so na mum ho ni die so ye na age se wo je wo na age o ye ni beba mate ni braba pa mate eni braba na nso mo ma na nya abotre na ye hwana ne nkakran nti eja sai koso a de bedi akire bia nso na mama ya so ate wa ye da ase awie yo enti abusia wapani ene na di nkomo ene di e de eja sai wudru edweso wonua ene wo mo a item penten kwate atue wodi mu ntintima pa akire se wo hene sebi empanesi aboa no na no wasedan kura wontimi ne di mfe ntwa suo na wukuma kuko ni ekum obreku a adekye wo panese nie emu nsam na wate no ye gina we so age aboafo nkrato ye ba apaka atena se agoprama so nsam ye de beso Jack, makwako hunu new Lucky Electricals.
na wura mu a eniema ɛwɔ hɔ no ɛsi abrochire wɔwɔ nneɛma ahodoɔ bi te sɛ cables, main switch, ceiling fan, switch and sockets, lights no so wɔwɔ chandeliers, floodlight, street light, spot light, surface light, ɛne lights ahodoɔ pii, PVC pipes, trunkings, ɛne breakers. Ne nyinaa bi ɛwɔ New Lucky Electricals. New Lucky Electricals ɛyɛ wholesaling ɛne retailing. Na sɛ wopɛ baako nso a wobɛtumi abɔ wrɛm. Ɛno nti sɛ moyɛ companies, woyɛ fiewura anaasɛ moyɛ contractors na mopɛ nkane ahodoɔ ɛne electrical cables ɛde adi mu dwumadeɛ. Fo ani kyerɛ mu ɛwɔ New Lucky Electrical. Wɔyɛ delivery service. Ɛno nti baabi a wobia no yɛbɛtumi de nneɛma no abrɛw. Na dodo a wobɛtɔ no nso ɛwɔ ne discount a yɛde ɛkyɛ wo. Wɔwɔ branches ahodoɔ pii. Accra Central, ɔwɔ Opera Square, wɔbɛn Wisconsin International University ɛwɔ North Legon a wɔn ɛne DLFM ana ɛyɛ opposite West London so wɔwɔ Simabrew Fashion ɛkyi hɔ pɛɛ Achimota New Station New Lucky Electrical ɛbɛn Shell Filling Station no wɔbɛtumi afrɛ number yi 0559 37 17 63 ɛsan yɛ WhatsApp anaasɛ 0244 21 25 01 wɔbɛtumi nso asa afrɛ wɔn ɛwɔ 0245 02 46 29 New Lucky Electricals. We add value to your homes. 106.9. Ebusia in area my ensama wa ha ensama wa kwa bamfamra deal ohani nsia echi ponkron ene yawada area prem to breka sebo esomre wedo se agudie mo mrante nso yesinkunya na agudie mo nso no ensama ya boaboa no ebusia yesinkunya na yegiguo mako ede esomo Ghana nsam wa ebibre mu de ewa na nkrofo nkro so de ewa amano ni nyina kan bi a ene wie yede eba besomo wo somfo ene area we eye me ayengsu ano de share Upper KGH the Blizzard Kinebusiam Yansha Siam Fanfi Ghana Mrantia Esia Kan Ewa Manone dia Bobokwa ye friends Sunderland Omusio Makan Ewo England Championship no officially no Oma confirm say Black Stars of Ghana midfielder ye friend Abdul Salis Samed no Oma signing no on a season long loan from Bobokwa ye friend RC Lensa Omusio Makan Ewo French Leganum into officially no Oma onveli abrantia ye friend Abdul Salis Samed enom Sunderland na Abdul Salis Samed ababe Ghana player tosu numa wako PM ewo England akosina kan edema Bobokwa ye friend Sunderland okay John Mensa osina kan edemom asamwa baby Jan ensu sia kan edemom Sulemun Tali esia kan edema Sunderland Antoine Semenyon ensu esia kan dia mamopen enande Abdul Salis Samed abe player tosu numa ofi Ghana okosina kan edi ama Bobokwa ye friend Sunderland ye don komo twetwe edi atoanim wo transfer deadline day danu fiade twam ewo England no nanka Ghana brantia ye friend Kamadin Sulemana ebuna ketem edi fi Southampton akobo loan edi ama Bobokwa ye friend Ayas ewo Netherlands now so deal no e delay for 17 minutes ema in the deal no entumi ambasom na eno ena Ayas for edi nkrata kopiem wo FIFA kache se be ya FIFA hwehwe mu mom say deal no ebetime go through ana and go through ana na FIFA hwehwe enkrata no no omo in the judgment na babon omo chema 17 minutes na deal no delay into no deal no entumi amba so nti abrante a ye friend Kamadin Sulemana no ontumi nkopiem awa yasa obetena Southampton no wa bone bola ye de won komo twetwe edi atoanim AFCON 2025 ebekoso Morocco na another poverty alleviation AFCON no esanse efi Morocco ko Spain Portugal no enwa intiboys edua ombetumi ebu o marketem enso ewo na qualifies group H first game no ende etoja ewo Kumase Baba Yara Sports Stadium 4 p.m. Ghana time and a game in the Koso, the Black Stars of Ghana and the Palancras Negras of Angola and Edibueni. Now ahead of that game, no, and Otuado, I yet training Edema Ghana Echima. Or say Ghana are very good players. Now our GDS say you bet to me Ash Angola forum or say anye easy there. Now so or Jenemran teni di se kwambia so and ye be fam kunimidienum adi etia omaya ye friend Angola no we no and the captain I your friend
Thomas Tepate de da you mbabi unti captain no se Thomas Tepate ena echichere de aboninsa o si game no a very difficult game emu be din esan Angola for no omo a very good team o si Africa no aya wo bo oman bia emu odin de na emom no o gidie se kwan bia so no ne mrante ne betumi awini na owie no ena Thomas Tepate de to aso echima o si enne no omo ko all out o si Ghana ye betwe piao ene ajan na ye de agina oman a ye fe na Angola so na ye quality na ye wono on the day no ebetumi show ewa agopla no so na aboa ama yetumi awini game no o si omo pese omo qualify na Ghana pese ye qualify de sha se edifin ne ese yetumi di nkunim against oman a ye fe no Angola eno ye Thomas Tepate ni nsama odi atudwa no na Pedro Goncalves eye coach ono no coach oman a ye fe Angola o si Otuado ebaye no wa Ghana flexibility in terms of formation tactics system ayebo nti o si nde one Ghana bo Ghana tumi bo air 4 back ye tumi bo 5 back formation no sesani ama Ghana aye stronger nanso omo oman a ye from Angola no omo so no ewo quality na omo ye much stronger than Ghana nti kwambia so and them omo baba be she Ghana ewo ha we ni nsema Pedro Goncalves coach edema Angola Hodi atudwa yede esomo na Ghana ni Angola in all competition ye share 8 times Ghana a winning 9 Angola a winning miensa draw na epiem no miensa total goals epiem no dumiensa 13 Ghana ashemu 8 Angola ashemu enum 5 and the last time na Ghana ni Angola asia no year 1-1 draw into uhwemu dia Ghana yensa edoma ye friend Angola so in all competition ehwenim se yebetime win game no ende a eho enkomo no FIFA Women's Under 20 World Cup ekoso Colombia Group E nyame adoma na Ghana ebebo game na Japan ene Ghana ene de boani ewo El Teco Stadium ewo Bogota Colombia enwumere nondu ena sa game no ebetumi akoso ewonsam no na ahead of that game never so no ena training edema emaiwa no ye fa no receive basigi o si ye di nkuguo against Austria no onene maba wana kasa wa psychium emo de sankuguo no edi atuo machi na omo hwe nim se ene ombetumi enya nkunimdie no adi etia omaya ye fa no eye Japan we ene nsama eye coach Yusuf Bazigi odi atudwa ye de amao na endra Heart of Folk ebo ayonkofa kensie ba kon omo ne boboku a ye fam dreams asi ena edebo ni na game ne kwa wie no obia anhye bi hwehwe ena etumi piemu ewo sa game no ehonsam no na ha se de mo betena coach wana season ya ye de babe komu o de mo be ko relegation pe ye tumufo amonte no na dreams asi aya announcement awodo se ome promote players bi ade a few junior team I still believe FC abebe PM e dreams asi ankasa edikano ay attacker your friend Misbah Aziz ni otosumi no your friend Godfred Safo and ni otosumi ensano ay Richmond Tete onon so efi ay still believe abe PM e boboku a your friend ay dreams asi wonsam no Asante Kotoko aweshom captain Frederick Asai, the best of luck ahead of Negema, Ghana and Angola ebebona. Ehun N7 no former Bebiani Gold Star striker Prince Owusu Kwabena wabuna ketem efi Ghana ordinary chemu ewa Saudi Arabia na wakwa sign contract. Edi amabobo kwa ye friend Daya LC ewa maya ye friend Saudi Arabia edonsam edi atuenim na ya monitor wa manone na yan sorry so dia FIFA Women's Under 20 World Cup ekoso Colombia no second group stage game no ashase na endra group A no Colombia esheba ko Cameroon entimiante group B no Fiji etnase ema Canada bome kankron omo entimiante na group C no na Paraguay eshe ana Spain eshemi no Paraguay entimiante group D no Germany eshemiensa Nigeria etimu bakom uremo group C na USA echi Morocco bome kamino omo entimiante group D South Korea anche
Anshebi Venezuela omo so Anshebi ena afen so no uremo ewo African Cup of Nations na ebusia ende no endra games no result no say ena ekokoye group A no Comoros ehye baako Gambia enso ehye baako ena afe urem ewo group D na Libya ehye baako Rwanda ehye baako ena Kwasia pia ene ni Sudan team no omo monimo wosuye pa omo chi Niger ebo me kabako a omo entimi ante ena group H no Tanzania Anshebi Sanson ena Ethiopia Anshebi nyame adumande Afcon qualifies no wo group A ni 7 p.m. Tanzania and Madagascar ebebo urem e group B na 3 p.m. no Central African Republic any Lesotho bebo 7 p.m. group E no Algeria any Equatorial Guinea ebebo and group F no about 4 p.m. so Ghana any Angola the bebo any group I no Guinea Bissau any Eswatini 4 p.m. on bebo and group K no 4 p.m. Congo any South Sudan ebebo and group L no 1 p.m. Malawi any Burundi the ebebo any na yes sorry so no UEFA Nations League no group A Portugal any Croatia bebo Scotland any Poland bebo ni nyina 6:45 and na urem group A wana inde no 6:45 na Denmark and Switzerland bebo na Serbia ni Spain abo and afensu group C no Azerbaijan ne Sweden bebo na omaya yefre no Eswatini and Estonia and Slovakia ebebo na Azerbaijan and Sweden 4 p.m. and Estonia and Slovakia no eno ebeko so 6:45 yedi enwonsam edi atuwanim enso ewo and afensu no group C na no Belarus and Bulgaria 6:45 Netherlands and Luxembourg 6:45 and na group D no 6:45 San Marino and Liechtenstein ebebo busia agudiem nsam no yanyina we so na yemfansi na mesole so krani Taylor mesrewa we the seconds per Fadia we to suma me na menye emfama menue na yensole so enso wo na mia menua another colleague journalist oya adwuma edema Bosumi FM ewa achimoda na ose happy birthday enkoma Esther Esel ose dodo na no efe no Obapa Esther oya pharmacist ewo Winneba we efi Erikus the creative man oya sports journalist edema Bosumi FM ewa achimoda inti no ose Obapa happy birthday enkoma nyame nchirawo na onyo kese enso ewo na ukopiem ewa yensu ano so atia immediate past assembly member your friend Honorable Benjamin Bredu osi we biem ku ha otie enti Honorable Ben na dodo na from Honorable in the room am nchi on yenda wasese oguso otie ebusia me amedia agudiem nsam de by dia meje so no ayensu ano de share Upper Kanjich the Blessed King Okogyeabour Nhyiraba prapre na ebusia ya sorry so Yentwa kasi ya bonne yemfa munuko mu dia na ejiremu awo birthday wishes ya di senior medal se pa na yembo mfa nwura mu e wo Facebook no se na miangaza ma wo fase ketwa awatakrade ne din e de comfort kweku dodo abon mrane se maame ya no oyo chechire ni ochirade e wo Top Hill preparatory school a eno no e wo takrade takrade kodwokrum twabiwu takrade kodwokrum twabiwu honom ena Okogyeabour edi ne dama jase bor no so kron de say twabiwu yeah twabiwu okay takrade kodwokrum ko the Pentecost de obeko afi de obeko na dey se kron ni din no enti twabiwu ne honom no wo na comfort kweku mame ya enne dia meka ne se ne ye wagode no DLFM 106.9 chidi ampo nyankopon onye okesia pa na onkoso ama nanimu no enhire wo so na de pa bia wasra wanyame animu na afiwe no oma onsenka bi e bom pa isa afiwe nkwa we de ne waware neja Okogyeabour atumi abai jese ne ya wale ni bi nti happy birthday enko enfama ho comfort kweku mame ya oh fine owatakrade kodwokrum twabewu Kabewuri na how na DLFM 106. And then sorry so nyame adoma Blasters game no. Okay. Yeah the commentary ne beba. That's right. 4 but head of programs Madam Silva see what in the time ni nyina amaye. Enti about 3 ya betena ase. Na na adwo sorry a. Oh okay. Ya betena ase na ye didi game no nkomo. Aje report e de afikuma asese na nyama kwa enti no ebo 4 na ye the commentary na sha se okay enti ebo 3 a omunhia from 3 sa akosi 6 no
Blasters game against Angola and the commentary in Beba. Okay. Enti Kwadwo ya so akontino ya na usif ma no achia twabewu fuori nyina ma me na Western region ho so sa di ni bi ho pa ba ko bi so de ya metwa. Ana we ni de twabewu. Enti he na kote aboa no Eastern region. Ade bi say twa so se bedwafo no mu nimba bi asa kuro ni. Aha ba ko bi so de pentem twam. Ana ko bi so de pigu. Yo. Pigu. Yankopon tesoro na ohwe woni kofitera faso enti abusuan kase boni ya de si John Baba Mustafa Sogi hosi wotie news no live wo Cape Coast Ocran Royal Hotel and was what chia staff no pa na DLFM titru ni news no one of our ardent listeners wo Cape Coast e no CR7 wa taxi driver ene wa betwa yen e wo fie ha enu nti akora ye mu akwa ba ye da ase wo kwa ha na wadi DLFM ho dance so akire Cape Coast for pa enu no yada se CR7 akura mo kase boni yada se medin e de Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B incoming MP Ed Manie takwade Kwadwo krum twabewu Coffee Taylor de ko Facebook rest